Bila. Apa bos? Kes bekas tanah sehingga di survei saiki. Iya. Tes ondian iki. Ya apa, bos? Tes ondian iki. Iya bos. Belum bos. Saya belum belajar bos. Oh iya. Iki kok kan ndek pojok ngono ya tes kene sebelah. Oh iya kayak si ding sawah iki bos. Yo wis ayo disurvei aja. Yo wis ayo saiki enggak Iya. apa-apa. Ya wis saran siapno mobile ngono. Oke siap bos. Iya. Wis bos. Tangi yuk. Bos kita putar ayo. Tanah yuk. Nang di. Ya tanah iki surat-surat. Lo kan bos. Bos sih udah ngono. Ayo wes. Putar. Oke. Loh, ayo kan siapno mobile survei iki, Mas. Nek di bos ngono nek. Ngono, pelalangan ukur balong ayo. Ya. Ya wis. Loh, sing iki ae mobile. Percuma kok tegalan. Wis ayo kene. Walah ya bos. Ya bos. Bos, lewat nih bos. Oh iya, ngiri nek kono lho. Oke. Wes ah, kok nyanyi ae. Fales terus suarane. Ya apa maneh bos? Meneng kaya apa jenenge pikirane gak enak bos. Iki bos tempatnya bos. Oh iya ta? Iya bos sing dek ngawi iki koyo iki bos. Oh iya wes ayo. Wes, Ayo ya, di Bos. betul. Wis tarik. Monggo bos. Ayo bos. Waduh. Demo orang-orang lepatan datang-datang. Awas siap. Nyampe tanah turun. Ini apa malam? Patek anaknya. Bos, sing nyerve lemah wis teko. Udah timbal le. Dek barak niku. Ayo delok le. Ya ayo. Sini bos. Iki wis Iki suratnya apa ya apa? Suratnya sing ndi iki? Lha sing iki bos. Sing iki. Iki daerah Joyoso, daerah kene. Iki luasnya 5 hektar. Hargane 5M, ono sing 2M bos. Soalnya tanahnya iki luas bos. Waduh bos. Yo. Iki opoan tandurane. Iki tandurane ono pari, ono apa iki? Wah, jagung. Ono ubi. Oh iya. Lah, sing iki apa iki? Iki jenenge apa ya? Utok. Apa? Iki ale. Iya iki.
Ramen, bos. Oh iya iya. Oke, Dok. Telepon lagi, bos. Iya. Yo le sing anu koyo yo. Ora duwe, mati terus, salah dia bos. Kapan tuh? Oke, Bu. Anak-anak geus sesoro anu tanah ro. Apa lemari ya? Apa melu congmu ya? Dan godan iki anak-anak. Kamu enggak? Jadi ada mata anak buat dong Roy ya. Ceng, angkat ayo. Makin aku nak kan kan. Wah, Udah ngalah. ayo nuro. Yang mau bos. Ayo lah nuro. Nunggu anak-anak ra. Diem. Iya anu kegelan. Ayo setir. Ayo. Halo. Yo. Sama. Dari Mas ada. Ada cewek. Sama cewek itu loh. Tahu dia mulut bos. Dari mana? Salpara ketang pendopo. Kayak itu salpa. Coba di salpa pak. Nang tegalan tuh Oke namanya. oke sebentar. Itu barusan ngomong apa? Barusan Jadi apa enggak? Oh ya udah. Diajak ke pendopo di sini. Oke oke oke. Oke. Ya udah kalau gitu oke. Ayo. Yuk. Ayo. Mobil elek iki. Kaget iki. Oh ya masih koyo cempluk ngono Iya. Ini putih rambut. Lah iya. Halo kamu boy. Tunjuk. Ini, ceng. Ini. Lanjut, ceng. Rokan ya. Rokan. Oh iya. Ini surat bos. Iki, Bos. Asli ya. Iya asli ini lah. Ini Boleh coba saya lihat. Iya, cuman lihat lagi Ini gimana. semuanya ada di sini ya. Oh iya. Tanah-tanah. Ini sudah tertera dari kantor notaris juga Pak. Harganya sudah di sini. Di tangan pertama ya, Pak. Oh iya. Ahli waris. Nabila, tolong cariin minum dong buat ini teman-teman semua. Iya. Ya karena arjong iki lho ora. Normal ya. Le koncone le kan Kak Dewian. Kenalan. Logo. Sing apik. Ayo. Wis, ya apa ayu? Ayo. Wis. Suwun lho ya. Iya. Sana mang dikongkon lho bebas sih kongkon balik banyu. Bebas. Iya mana? Oh, iya wis ayo mbak sampean ae. Bareng. Iya wis misal. Ya wis ayo. Ya wis ayo. Ya. Suwe lo kan balik bosen. Mana nih Nabila tadi suruh cari air?
Tahu sama anak buah tadi datang. Tahu laras sendiri ya. Cengok. Harus saya cari dulu. Saya tunggu sini ya. Hei, kamu tuh kemana aja tadi? Oh, gimana tadi suruh cari air, nggak pulang-pulang. Yaudah, ayo. Gimana dapat ya? Gak dapat. Gak ada tadi. Mana bos Bil? Ya gimana ini soal harganya? Mau nggak? Ada di rumah. Ya wes, lo apa sih jangan wes. Enggak apa-apa. Ini mau. Oke. Madura keras nih. Oh iya udah, oke. Ayo. Makasih ya. Iya, sama-sama. Mulai Ceng. Iya, ayo. Cepat ya. हम जीत गए Opo mas? Loh, kayak seroto loh. Awakmu kagak dicekel. Ayo. Abu. Next video kakan. Oh,